توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وإخوانه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ode Allah tiga subhana wakati su ade la hala su oga kamma ode Allah nyaga subhana Allah gannonya na komoy fubeniga Allah tiga na nema nimbire Allah gannonya na komoy fubeniga seberini jarebi yumbirenga ona salla nabi kamma sallallahu alayhi wa sallam ode Allah nyaga subhana Allah ganno gollu kurogana Allah ganni sunyana khalisan liwajhillah Allah ganni bilisata qimba ko gollunga na hare marum muntaqim bogo gollunga no gollunya Allah bane yo son xanne maga kendangi en palle oda ga sukuni ona kunyi den xere xere kato fa bay me ame selle mari tangutuna like fo yere ore Allah nyaga Allah ganne saha kinne Allah ganne odi sutangana ona sere sugeri tangutuna njo fere o mani o fa bani o akhini o kismani yere Allah ta'ala ganno di sutugana Allah ganne tambe ko kum sonyana arjannay kharalle ngakebe participer sira kenogonga ode Allah nyaga subhana Allah jalla wa ala Allah ganne lumunu ko Allah ganne tuwagu fanto kinniya qarammo ni begeri ode gasukuni kageri giyaro ina darajaro Allah ganno da gatugana kendangi en palle sorobe ni ge sorena igande liti Allah de wor Allah ganne ragana mobili gumun ka gelli daru afo gebe suni fonnan kayenya yerele munu nyimmeyani iyano khilli nanti haruna adresin kininga gano kubenna daga dabatenga ore Allah nyaga Allah ganne ragana odi suda nodi kisi nodi tanga baka mobili ni kumosiboni ono mani kuni o mani bege giri sefe kundu buturan kasa bege no gona kinyandi wallahi aham mingoy ore Allah nyaga gollubo ga kama Allah ganne ragana gollen sufeti nanti bangaye golle oga kamma hatta formation nya fo mo gode rele minan pungi komo fili de foreme fu benige daga qur'ane de fe tanga kara ogan katikita mo gobe mani gara ka kilun ta hundi kulomuni me ga kilun ta hundi kenya ndo wara wiya nyagonga nantona ay wasira mbagandina annabi tu igana annabi histoire ntage bire mo gobe i me sagene katisaranonga i me butte wutu kenya ni ke livre be khaya ringa o daga tradima tunisia nalla kine lomununga kudo gan katta nabi tunu alayhi afdalus salat wa atammu at-taslim onan duwida bi idnillahi tabaraka wa ta'ala ma Allah jalla wa ala Allah gede buguno kunya mani jarebi yunyani ono jikello Allah kamma qorosuna ona gana nyitu Allah gana dunge one no kunkita garante dalla nabi idnillah o jikenge o e figebe kamma me fensu feti kongi kota kebe kota ngara na kongi toge bere hammi be ga kanogo wallahi wiya nyago nya fainke haruna no gonga nke meni koregume nyaire nyimero munyanere nke kadaga mali khara nokuni be gano ntini france kallemme ay representant ninke ay gene khiri nokusu to gombonondo be go ga o maga karani oyetu olo munu di nyago inanti tammiso mi yogo ni ge tangana mere khalli urene ganaya akinye ke dingira soya kenya hammino oni bagandi nanti ndaga khara karai kenya hammino fana bogan katikita oni tintondidu oni garangundi wallahi gana khara natu nasaranga qentu nalla haqqentu o fayta gono kompona yimma fayno kumurni ga kinnoy o gani tintondidwa o gana rokum mesuro no de ya khodi la tongana ni kharo gana no kum kitonti wallamma kella hala ya nenonga o suna wiyanya ko nyeberidia lenki jamabe geri tongunya ni soronya gali ntenya ni jamalli men kede ya kanji nya fayta gono alla yin khala bawni kumbene alla jom alla ninke tirdi ni ke jama so ande man ko ngida ndalla khallenya ko ngida ngaba mindilungu nya ko ngida kumbene ntasiratun kitti illa ma alla gandintirindi haruna ke jama begere nyumanga ande manne ko ngida manken tono mpaba antono bayni wa bayna rabbi nde alla naga kenya ni ngalla wiya nya ko nga kula munu be fayke kundu lemine bege participer adi ngara kontande kadi nyagali nanti janka lomunu ngono ga hamminu lan nabi sira kemedo tanaka tele lomunu keregi kunyam participer de sira ke batenga wuri nga dugutana e attestation ko imprimer de 4h du matin na to geligel 19h ngeta hunka imprimante mbuno ndaga fotana ya muru kudo oro mo gan kati kitai gan kati dungeno kitenga ondaro lakabe na rodo batenga
besuni sigirande beri Allah o besu trindini ibe sefewo amme sefewo kebe gando Allah naga Allah ya khala be kumbene besu telli mo ko Allah jommenga lomunu ku bonnen sababu agenya seresuya lomunu ku bonnen sababu agenya seresu kumbene sunte siratun ku tilla Allah gando trindi Allah yo mani trindini ayo fabani trindini tuwanon kum meri sefano sitrindini tuwana bege khirndi katti me mange khirndi katti soronya Allahu ta'ala ngantirindini tuwana bege hammide kay mollemun yimmatole mun qibarenya mange hammidanni mejibandan kaninyay wallahi yawm al-qiyamah Allah wasuturindini wa kafa billahi shahida Allah wasebesura seday Allahu ta'ala anti ulimalu qagulli fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun Allah yaqolleke walla besuna Allah gadu khase katalla ibegan katkebe berni ko foka de berannan biren bana de bernange kalla la alla angono gobo yendo o manan su fo korno qikita ma gari wara jarebi on qolla akuta ya mekinya Allah fo jarebina ona metu saroga no kunkita ona metu jarebi nyani ona ekita garo kumbene me ona metu jarebi en Allah ga fikele landini qoronduru goto ona jarebi muduti Allah ono kilun togodu Allah gadu khasekati Allah e kendangi yempalle ana minne timobili yogoye sellanga peso nyani 308 numéro matricule ni CA 451 après CZ wala gelli serebe mobili gani talla hotela e soron kane killenga naam lenko ga se fene gada kebe kamma be suna terinka amana nyani khadi nde Allah nyaga subhana khari ngana kara kena nyinda bogno ko Allah jomme ngarni sofo be ni ko lemunun qibare manne sababuni lemunun ge dugutoy manne battenni oro munge wuroy fini tammi ne kunya safantanyim adin simmande ko Imamul Bukhari gane hadisin safan tani ngana ke safa ntekin khane na heje nari na efase na kere matamu anganyin khili suba ke setter ntimpa dugutana kendi maye nyaago kume keme wuri Allah yin kala mako nanti kana to men kama ngitunke hajun takatu ako nde Allah nyaaga subhana ku solution problème ni nyaneno fini tammi en tant que gena nyono go oro mum peto xallu en tant que gena nyono go oro mullanto butte murana mankirun te taxuna ankara falle anandu wanda contraire nyana ne junubu nyakita sababu kumpini tammi oga mulla onan sefi kamma waqtin tebaka me o sefeni kamma bane afana fana marande one wutu minne one marande wutu ko maga okorino nyatunu sasa question nganari lomunum bone baba ya sababuni ba afaita hunere mimma ya sababuni mama Fatmata Touré ya sababuni ba mamrandi kitebe go maga kenya manyanga ba mana munu nyamanya parce que biresu anne doit tirindini of omeni kundu manne no ganyana kundu ayoda nga franci banian wallahi alladhi la ilaha ghayru tanan kanna kara lo munu nyambura franci alenki sokke minini kara ine sogono ya sasa kara yambura erelenki ngege ni Senegal 10 jours ndaga 18 villages nandaga conférence inde beraswa nde wala hala ni wori sonin kara adin konondi khara nyaare ngay nanti pronom pay tourner ne afoga be soyanya na kara ilenki demmen taga sara se fe muko fa aina tadhhabun otel minne marandano nyandi golle ngaraba mamarandi kitte nyambono ba mamanne sababuni qadrugo to gade ku fini tammi terinka be sunan daga ando Allah naga annan daga simmi kamma afalla ngana jabi be wori mani perente nyani qarsa sa gana to ndadu tare 20 ronda daga conférence ni berno ko suntelle sere sumin kri katallange de lungu mente telleti serentelleti Allah nanya bugno ko men Allah nin korosina ndetu wa ko kekinyani kammo Allah nin tirindi ni yimmoto keya awin tirindi na rumma in tirindi na latimena in tirindi na miskinani bawni Allah gerenya ngaso fon kinyandini igi terinkana يوم القيامة الله ينكرسني انت غاخلي نانتي نيمه nga غاخلي نا غاخري كتلكم problème sugana yino mentenya na nanti kana sogoti mi magambara ngekan na gummene Allah jomme ngana karambani ante lalla ge mallimma mantedi nga baba antedi mpaba ya fayke mantenya na dimbatenga anin to ko kummenga ga dore nyan kadina gi falle koy ma aussi kundunyan nyakandi lo muy sunin to ko ndin kamambane sikka gen korosini kenya nin kente haramaren qibare
alla gana dunginda kebe ne de berni andali nga khada khadinka ngagedin jakki ken ga khibare khandim bono de ga khibare intim palle fayni inkanna yawm al-qiyamah alla gana nyin korosini anken tononga ore alla nya galla ganna gollu lagana qade sababu nin tammi gadi terinka cheikh ko ngo cheikh nana umran biye muroma moge biye muroda umran biye décembre be février o yerni émission de ber sababu ni kutta mi be gana ko sagena so bane wal may be gede gollina golli tagede batte mbaga dandallo mu cheikh angala du lagana umran biye mamma be gana kita ola na daga umro yimina warankane ona warankane nan daga umra nan dagi koya ngabe idnillah sababu mpana annabi alayhi salatu wassalam oda kande nya togono maranden no gage tona lo munum mara mo be on takala angana baba tirnda annabi ni lo munum marana kam mo baba lante jabi su ko nganda angana matirndi annabi ni lo munum marana kam mo alayhi salam malante fosu ko annabi khaya nyokuda laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana onya gelo annabi ya ofofo suno honga annabi de haqqin sutanga are lo munu haqqin kini igan qawa bakati killu be ada suko kisiyende khairinga no qubay annabi do qarangunde alayhi salatu wassalam annabi alayhi salam tanana lemunun tintondi do anyi leminen qarangundi ni digam pana ba anyi aqida lono leminen sondome ma leminen bireneti fini filliya التربيه الروحيه والتربيه الجسديه hada mare mem petenga junge biradi kana yigande ko bokaro munda kana daga kadini mpaga kana daga iganati lidel moy seringono kana daga leclerc kana daga gobe kana daga carrefour iganati khatingono keyeno khani sugobo man palle meke fetenya birandini mullenga naranna mulli daga nyiramun ko baba am pay fete ke hammini de yana tesire ndare me yonkinte birene fofo magantanya ti allah lemina yonkin birene ti allah ya anya renta ngana fete ke biranda ngana mungude yonkin birande agami lungun kita kota su ayam pentana ay bakaka ay feina ay jeni nay garana mangana yonkin birandi dullende dakungay koringay fontama me yonkin birati allah sahaba ni ndiro mum mara kundunyay ma kharaga buruka wante nyay gana ay sakadam batante feini ante wande khallewut me ko hammide feton birandenya ore qarsini maneme 200 euros 300 euros asuni biradinya angana tibena 100 euros rile men karangunde ngana tago agogo أنا تاقبه النبي عليه السلام أي لمن قرانوندين قال عبد الله بن عباس حديث يقول قاتني يا غلام احفظ الله يحفظك لمن الله كروس الله كنتنغا الله وانتنغنا النبي عليه السلام أي لمن كروس نيغنان يغني أمر بن أبي السلام أي تنادا يا غلام سم الله أي لمن قرانوندين النبي يغي مغانا كونغيدا يغيري مغانا كونغيدا أي لا كونغو سارانوندا كي إرير جبه عندو كتامورو مغانا سلام بلي النبي قتي مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء السبع أتي غير غير من يامري قد يامري ننتنا نسلي جنا يسينونير أكون من ربرن أكوي جنا كني يسينونير وقا سلم كوينا لا ستروتر النبي متي لو منو نسلم جو بسينونير أتي غني يامري من ساعات اللي سلم لما جرانا نغسلي أجنا يسيتان mais avant 7 ans de garanda ya sutu keta Allah nte sere yameri ni faga ntakala mais okune walla gana jo fe 7 ans nyai kembre c'est trop tard salle li gamar mais gelaga sino filay salli ni danga sino sikki sino nagat annabi tanda kinye 7 ans alayhi salam anati le megrana naga salli kembre ada sughra mais okune walla ma 7 ans gana kinye onati ay wona garangundi salle la hadith meken ko ngoda erreur nyan annabi ni masala ngade lemune mbatte ticket mobile gume serenzene Peugeot 308 ticket andro to andaga boguno CA 451 CG andro to andaga boguno nga naam annabi alayhi salam ani kundua lemine ngana ni sino khaytu khonna ko joppene serege be ma fam gelli lemine ngana ni tugunna khunya aballanga gelli nonya khibare dal men kita sino de kita lawnya sanga fo nyambona fay wunu ma fay manne nyana ma fay khirbeneya baba fay khirbeneya wal mana utana daga ro kompana folla kenya ganwana tsana daga ni falle koy akenda ituma ampa leminen sondo menya bono dini katidwa ampa simme nya la tondi ni kat astan social de ro mullo koy kam gonti ni nenene kinta fagere mamma yugo de papa yugo astan social de zay leminen daga na tirni magati ni fa ba sakade fagere sa rende fa be sokri france ya wallahi khibaru yerni yi kongoda moni de berni jiwre ante simana nanti soni kallo mun jo fe kundu ante simana nanti koronjo fe kundu
النبي عليه السلام أمر أنس غوغني النبي عليه الصلاة أبو عمرو أيلين ينجي كرا النبي رتاغو دابت النبي عليه السلام ننتاغو ليني لمن نغاونو ننتي يلين بونو النبي يلين كرا النبي قاتني يا أبا عمر ما فعل النغير أغا سوغنو دابت تنغانا نيني نمونغو دي حمي النبي كان دغا نقصلو منو مرنو دابت تنغان دا فاما يني دابت تنغ النبي كان دي خورون دغا كرا النبي لمونو ني كامغو كني باني اونتي كنتو بردي كنغو بردورم أفلاندي اختلاف الآباء والأمهات في التربية كارثة على الأبناء سارانون بيلي ساغندو فابي إجرمي سوري لمن مرندي لمن دونا دالا هرخاري بونوندي بابا غناتي كيبن تنيانا كاندي فالي كوي ساغن نتادبر بابا مري أما أمبا باري دي منك يابوكو كتلي كراما أمبا اندوا جنبنا أمبا اندوا نيني kenne manne sababuni kenyana sababu ya aga khare meke bono di kanta kala parce que ane remme nyana suana fabe nya khonne suana saxe nya fonne problème nyani kiana problème oro munge bono o me mem guro mum marande kam bire singe kongo feye ngara muntan khara ganam dana khare men khara ngundi feye kasuna ngo khan bane kam ma ganati lemme ndanga ante ke wutu kan no salon ante la knikay baba gana tante la knay afala la imma ghilli sella kompen no gambane da bane lemme amma nyaka ngede lemine ke kabake bambe kaya daga ko ngadanga awray menali erreur ke corriger ka anke nyagarin age tamanya ngana ta deberi atini manti mulla ande nya khonne na tengindi saxenga na kaba fofo so kan no anke ngana giri golnya no kanya na kinkillen ko ni lemine nga saxende wuye nya na de hamanda tege en taga wuro ille ngana kiranna karaba kanu ngababa walma fabenga na tege be sigindi illa ngana kere mana kara hakuri me famunu remme marande ken katti sirono kammo remme ka foke kana kilibana ko me keda me gos keda ma droite le mine lantena ka soga wurnu khaya saranon pilli me soriye kengenya na sababu ya agoro mwagi dugutindinoy asikandi adamul adlu bayna al aulad qaytu junubum pogorenyan ange metolongo lomunu de mena khalle mengana sobinan tanne birama mulana qotinga takan kannama oro mundugu to ya sababu yogo yani o metolongo ide mena kanga o kori tolongo oro munde mena ga ande kankara sara ngatelle sakiti yagaru filugumu ade manyol lo musugandi na koto ma horere munga kenya sababa manyo kero munde ma hororo muntaga me kanne ko ngana kara imbe nyanku minanka parce que metolongo anya sababu ya ande problème yogo taga fabe gebe kara wallahi harku mene fitna nya fano sumpun kuti baba ya nya sababa fay khabura ma toranya jo fene ma ga tolongo garo munde menaga amari lemunu yogo ni iballi mania lemunu yogo do makongo ani dizanya atima gana daga saga biresu ani ke afallana ikengana tifana takal sintima daga ko ampabara ntumandi ikentima mulla j'écoute pas ntima trinkana nda kebeko parce que atare ke mulla na qotinga kenge sebetire menga tankan karantenya khatolongo gade garo munde menaga kharanga ni fonya na bane ndana ngoto bana de beri mukhenga me maganya inaga walma iworeme tongu yeke maga tongu ntema ganna kere ganna kotada nga khogone anna giden kotada ijo amme tolongo akona nti tongu ntammaga kharade ya ganji nya ganar katanga anna sefe giden da hinnan ko kana gananya corriger kundu mo tolongo imbele aku oro munde menaga anya sababu ya oro mundo khoni awranga atini mantiki mulla mababa ntiki mulla ne katia mulla remme ngana kentu ta kala salatu no bakanga khade lo munum banu ndi swani bani nam na lo munum posume anya sababu ya iwuru ila tobakoi ade khonna gulliti lo munu kuy mede mena ga sagem pabe lo mu inte sefene meda isfa salobane kenaganya manya nya sababu ya mamma kay mani problem ngaga lo munu ku wallame baba imani sababu ya adi warame hajare maryam inte sefene medanga yetele école inte tele dome interni dome a problem fete hajare maryam naga matolongo imbela kunyani a problem fete hajare maryam naga baba tolongo imbela kunyani lomunu nga iburime intaka sefene medanga iyogo ni de me haram ma sababu ma baba sababu nyani tolongo imbela gurom munde mena kani dugutindina nga intaka kannama baba intaka kanna ana gatandi har ken ko tamma maygo din kiraga wunu aga wunu atiga kwande sefego ko ken kota
ntina lemine langa lengebe bona isiki selanga daga tirna na mamanta ko ndado Allah na ma Allah meke bonne sababu amma langa ba ay mey mo ko ngande annabi alayhi salatu wassalam adokaba problemu nyani oro mum bonne sababu iga wurnoy langande manyanga wallah nalle mellanga ma anga tini Allah tan khairi nyanganda Allah tan nya khemura bone gannan korono la hawla wala quwwata illa billah ma bone gana khoro bone na nyimme khorono ya sarano manemenya fillan kapano sababu ni remmenya bawna dire mellanga korinya na foy legere anati katiya bateni ntenne nya bateni ide golliya ay mero modi ngolle nga sababu adi dina mbonondi adina mbono remmen dina mbono kada ka duna da kala harabonondi mais pourquoi ngala ngana nya sababa gari duna andam butundi mo so pourquoi ngala ngana nani junubu nyane kada ngala ngana ari hadise nga Jabir ibn Abdullah hadise imam Muslim gere baganda nabi ga kon alayhi salam nanti la tadu wala anfusikum wala tadu wala auladikum kamma garo mullanga hadise ke gilenyan annabi ti kamma garo mullanga ati wagati ya Allah maga kome sunte Allah khilli kendima ande duange ko mande langande sefe ko illa mallagande jabi mange tallantalle menya fo kenya na ganaro golnya no kusanta ka sebeti ma aganaro fofo sante kille kitakama fofo sufe ande langa walma mababa langande nyani kamma galo mullanga kan kawa manne de berni solution khadwa garo mundanga ya magalle mellanga annan dua alle menda angana dua alle menda kenya na duna nasiro ayom alqiyamah ka ala harakhana sirada mangana alle mellanga aduna na bono anya sababu ya gadi andala harabonondi annabi nyimmu alayhim salam imeniro mullangana ini dua nga iro mundanga Ibrahim ada Allah nyaga atallaga niyana salli sikana wa min dhurriyyati Zakaria sakike ranka tibane ngano ko asebo annan dua remmenda badala nanga tellalanga anna Allah nyaga Allah nganne maga gemme nyani lemmenda Allah nganne lemme suturni ari hadise ngan nabi ga ko alayhi salatu wassalam nanti dua ngusikiyeno masro sikiyeno kungana Allah ghira Allah ni nyumunu ya serebe ge bege ina tonyo ande foko yogo ambe ge ade tunan tandi toro garenyan andalla ghira nan tana fosi nyanga ngani nyana nga har kafiri ngani afillandi serebe ga tere killenga Allah mbatte tere kille asikandi saranga na duange bede berire menda ma angana butu am butunte kannate Allah ngan ni nyagalindi ni lemme kagere butte bere ngan angan ne fara ko ni nyagali kharega sude sitirndi makka almami kebe gano saxem buta wure kota go dua tallaga nyana makka amiside ngalmami lenki madina de makka su misidu ko immanken na ya saxem duwa nyana ay me ko ngobires mais pourquoi haga garo mullanga namma anya nya sababa gari duna maga nya sababa nga duna bonondini kan maga garo mullanga kan duwa da kan duwa mun tegenne annabi nyummunye Allah khilliya wa id qala ibrahim rabbi ja'al hadha albalada amina wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam Allah ngani din koren tangana umma nya fillan kapano umma muno botu Ibrahim alayhi Ismail Allah nyaga ganelin surukinniya ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا تأنغا نكرون قنيانا ألم بطانو زكريا دي الله نياغا سبحانه لنسيري نيي قد دوا خرمو الله غن نسرون دي نغاتو نتانا مغالنغا أنن دوا دا أكرا غندي جوائي غني مغا ما سلمة كل بلي لقين كتيري amma tunan tangallan kuten sababu ngalle men bonondi man tagala iti sirongul lante tolongono yitengu bante yitengena gube sirongu ngube ne la yitenge sollenga na gube na kube sirongu ngube ne katinonya sirongu te tolongono antanke yitengu bante ngeni ma angallan kuteye anga fi burube ni kama saketi sirebe gana nya modi ngollana nya wandiro mumbuno nda andallo mun sirono abadan kenne bullunya de berni wandiro mun kanem ga andallo mu alla nambutte muranatiya abadan kenne wandiro munya fi buren haybana anga sankini katire menne kunda e kundu tago alla o jarebe litinalle me mange kuru ma ambono yen sababu
angallan kuteyen sababu kenge nyana sababu ya Allah menga bonna magade Allah yi kuma surunjare bini tiro mu ko nabillahi nuhun walakin ka ambonnen sababu ay batte ngalalle menga de kenya ni tuano tabiina yegode ko tike ini junubuni yegodi deberni ide tunantille meke tolongo imbelagu ada geme khayindanga amarantan belagu ta sababu ni nyimme yangoni nya tinge tubi baki Allah de lemmen khayinda parce que inde du khaya Allah da mangana du khaya Allah da nan payindi fonintu nan nyige fonintu nan digan ko ngintontu malla yankuren khayananda Allah nyagalindi nitia mais anken nyimme yamburaremme mantel fo kodulante bakke ma sofo bega bakalla qenga anken nyimme ya sugala baba imazini bangi fayna ngakala Allah nallo musirondi nanda kammo sarangallan kuteye aw batte ngalla remmen siro imbelago tabiina gore goyno Saïd ibn al-Musayyib anya kongo tinkenyi sallini wuro ngana salli ngana salamu ngara na salli gadi nyitini ndeke salle de berille menyara kudalla ni lemme surondinda bawni nga khairi be de berni nga siron taxu be de berni alla ni lemmu nya sirondininda khagana qur'ane faya gebe gebe nyanino misalu nga ga kongo nanti sarano siro yengenya na sababa alla garo mu sirondini sarano mbone aw nya na sababa alla garo mu bonondini bawni de kempere ya sugu feri manyante nyani kena nabi ga kongo ali sala gade dina gumen nyigi bawna asire anarum sirondi andanga Allah tabaraka wa taala gere annabi nyimme Musa de qadir waranantina tegeyebe siginda timanne wa amma aljidaru fakana lighulamayn yatimayn fi almadina wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abuhuma salihan Allahu akbar tegeye nyanyi xenne me kusarano yi Allah batta ida Allah haquntanga i khaye Allah da amar Ibrahima ge khaye Allah da Allah de annabi nyimma gumbo ga ko rasu sirwarini i khaye Allah da kusarano ige khaye Allah da ide na burenge be nyatogo ikara iro mumme goro tege mbay xenne na burenga bakka Allah taala ndi da fay falle parce que ni sikalla da xari gana kar Allah ga sikidanga Allah de nabille Musa nabi nyimmu nyande ada qadire nantina tege ke sigindi khaytu tuwanu de manne ko ke tafsirun no nga nanta Allah tabaraka wa taala ageti fakana abuhuma saliha wa kana abuhuma saliha isara nun pilini sikalla da ko mosrunya tikan saronuni tafsiru gumu yogoniti mi kismatum mundinyan ma kismatum munda sigalla Allah da Qur'an su sigindada kun kismeru tumundi nabi nyumul golli kunya danga sarano ko siroye yogonita kismanyerundi bal tafsiru gumu yogoni daga nanti ma kismatam mundin siroye nyan Allah gadi koreke surondir baba an siroye nge batte mbagandi nalluma angana bono kay batte mbagandi saketanga la hala kebe réseaux sociaux nin kamma yogodo ndum image yogo deber nde conférence yogo deber Dakar yogo ande image ke deberi photo nyani agere saare ngo joni ngara katire men agani yexini agere saaro video ni ngara tella agani yexini ati ketering atike agedu tati konde ku sofoka tamma yana ni kundu ay saraga yexini leminen qitiya amma image ni pay video kam youtube kam amma audio ni pay tiktok kam amma fayaga sikki mogobe baba fayaga kundu remmen qitiya kenya ni tangana ni fofo su deberini maga soroku fay Allah ya fay ndempe subhana alladhi yaraka hina taqum maga jama fay jaman ni khafunya Allah game murite wallah serebane annabi nyimu yogoniri idi wi sunya khirni de mesere kita annabi ko hadith alayhi salam i mesere su kita iban foni kempe serebani annabi ko alayhi salam jama fete référent okune kenya ragana jama nyane de ketwana bate agara ngunte jama fete référent Allah ge feti garenyan jama feti la angana ni jama murno angana ni sefebe ko ngo maga soro ko fayde Allah dunga e murano angana ni golle be de berni man siroye ade baba siroye aw batte mbagandi ni remme keni mane mendi karagandi mparni lo tumundi no naam atumundi al khusumatu fil bayt ako goni kene soni kon no kunya ke foge be no magaya mari baba ga gadanga salo bane no golum mu ngata ko ni ya ngani rum ngurdi ni khaya ani salon tu bakke yamma kenya sababu rum daga kaga gadanga lumununjo
mana baba na siga ga maro na ga wankini garante munafiqi romunta guntejo aniremme ke ani salon tuba ke yante mulida kasro filli na meni salo bane no hawurno khay mande wurundi duwa kaga na nyike me gaja ngi sude ben kada ga gardi no kanda ga gaja mais pourquoi kaga telle le munum baganda kala wal ma kada wura ndala ga kolinga khana gaja c'est tout mais ka fayta ko kaga me yakana le munjo kag ango to ka fay sunna seya yo ga bagal le mun ko ka fay kenya wala kanda ga yani kina kana kunya ma gede wurambe ma kadanga baba kana agandi kina ka ken kare mendi kina ka karan kara falla su junubu ngan kam magere kene suko parce que ade wuranya ma ka fay me jele gini fe salobane keno gonye wal ma remme na problème de beri ana ko baba ganari anti magilli sutura ina ngoma kamanya kam gafarna roga denki dange fele megille mulo magere kadiren charante mbatenga baba kasu kebe anga kala magere kenya tampiyebe baba nge jalan kala baba nge sugundi den kala sino filli ma farni ma kado keremme batte nani remme ke dumbe ngana u baba anti nandalle mendin toro gabuguno baba mere mu kusi sansele keremme da amere mu telle keremme tunci école ma farni ma ka maga taguna ga wuniro munjo remme nyana remme sirono kam ga wurnu ani salon to ko kamaga wal ma segna remme ndanga baba na baranga anan ko tu ntanyi mende pour ko ngar na maro gajo saranon pilli gajange anya sababa do mundu gutondoy saketi kebe gana khoro bire summa dim papa problem nyane kanno bire sine man kanyenye bire sine me kanaya bire sugane me futunu la kafun khibare nga location khibare Cheikh Simbara ngana ko andante sakke wallahi nte tullu munga tugena hakkebe gelina le rentanti ndakille nta khala la kafuni tugo le mun tugo na mane wallahi nta khala khaso nta khala nyakka ngana tina kontini ngajunte man nan ki khibare fe annabi ande ko tanga allo mu hakke yesaren kam manan ko to faabe masiko men ke hajwane kenga itanna rega nallo mun sorogotei a ke gaso de foge be kino ntim pintei ma ko nginda nga shetane walla kille yagare yogo de mun kilati ide no sikya to jamane kaga wuno adin krati ga kunne mulanna lisan irwakini wallahi alladhi la ilaha illa franci problem ni yononga inte ko ngini kente franci problem ko ngo video no gante mukinga wallahi ana logo tani khaso franci problem ni be gatelle jiwre ga deber aytele ma 6 millions on kenya finance ne francia wallahi alladhi la ilaha illa hu mesre sunta gala aynda lana iyo goni khalle ngabonen kontunya nan daga katia parce que ibane anere ikina haju sunti maga ikina ni timma gol iyo goni khalle mbakki kontunya direct khaso ngana kara allah in khala men kente franci problem ko ngo sere dan antikero ke deber francia ati iga prime de grossesse yagare ngana nogongut khasu ku kebi tampie 900 € walma kebe gampunge ati ke ngana kinya ikina ne 30 € bana kinya wallahi alladhi la ilaha illa hu ntet ma ibrahim jaraire ko tago yagare kedin kraga son kono gaku duro tanga mer har 100 € kininga tambon paya kembira jidi bire nti manken tuga ati kina ne 30 € kinya ifa bati ma fosuko kibare be gani kita nde fa be ngemi ta ko gakunda ka problème ni khaga jange awonyana sababu ya ma romunga iga wurnu khay iga balla khay kenni tumundi nyay na jondi onte sika sukam mabane bani bani lemine ngajune kabe kalmi nganonga madim paba la joie o yegemme ona bogu dome ona yige dome ko simbara lilo mununga mogobe ona sanga dome ona masala dome i hajune kenyay me ko keinde mankange angana amlano angana fonku lengori ayugo ndiya ke gana tele metro anga wa isonta ko me kare yangi me ko ke gana wagon 1 ke dernier wagon na isfatele fare bane ya ayake ke men har bisinga sointe bis anni ni gare du nord maman di le kengara khasuna ka kitula romo ngana khawre ka gomu wallahi nyagali ni kontana anti kha wosna ka tele masala medanga mbe kama tima iya amuginiya sellane muka amadan pabagala halakebe ondangino karama anyerundi lemunum bonne sababu ngenya nyerundi yogumbake bani yugonde ya garenge fete ma bani lan takalumunu kula ma hinnene hanuna ma ferenya nyagenya
lemine kegana lighita malay lemunu garere terenka bien amma la yankana anan kotu men pay wun wallahi fatale ko benya ga wun ari ya kan dinya fay fay ala khribe nanga anga wuta ga wunwa ma yanke ndam man tamulla wallahi hari sino nyani bawni afere nyana ganga anya sababu ya yugumbake kenya sababu lemina ngebe gabono bawni romundi mani bane imani lanti marana inte kawen ya yugo nya ko teni me yagare ngebe faynonga ikoriro munda kinen timaga romu keregima romu nagatima yugumbake nya iri romu bane ya fay kan nogonga i meleseme anya sababu ya oromunge dugutoy bonne sababu ni kenya solution ni manne mana dina gume muru anyeri yugon kanan kunalla yugo bega yagarunya yegni tinna kaytinya kita manga yagarenya yegni ti intérêt mi yogoni gana yagarunya ri ina tinte kappe yagarendi kore gellinke ga tele wuyambange jumande tenengen tan nasali aga korinya ni mello na urante dungene serena kenya le nyagare ante dungene serena kenya ngaki yagare mais pourquoi nganya la wandi romunde wandi akhini hakono allah subhanahu wa ta'ala asegundi ankelti francire men sababu atagande 80% su bonne sababu petit kenya taralemburu adaganda ngannan demina zanna quartier tanamuru de taralemburu sababu magalle men bonondi de taralemburu sababu ina magalle men bonondi jamane keno hakile tari fana bega kore gumen kamma angana tagallen siren kita duda ankilun tagu 50% an hajun siro tarallen sire tagallen suru ngana nyammaga inallo mun korosina enenya na khoyro munya intalle mengalla fibure ne kabana bakkeya ikullo mun siro inan qaro mun siro ndinya metrallen bure mallo munge siro mo so angante tagallen suru no man profetallo munga parce que yadi intelle do me ekolinga yani lo wakati ndi bogo wakati yani kabana kenso ya bane tarallen bure sababu anya sababu ya orom mun perdoy orom mun dugutoy kenya sababu ya orom mun perdi orom mun dugutoy manne gande tarallen buregu noro munya igado tarallen burum batte ayogo e babante kankala babanti korenkala babante lumunun kala baba na bogu ana daga andayiri ni wuro aganani bakka wuro ante rom mun kala ay deberni oy wakati ni de wakati ni tani aynyana andan korente me galanta la hala sugala me kenni khairi nyaiba angena daga nta kuna ngawun iyogo ne 2 jours nyana ntiro mun kala igna irono kanga kembire lo munun sogu ifurutene bakaya avant salatul fajr sari fajrin sallenga kinyene kembire lo munun ngiri daga école agana nyiri ni kada dañi lo munun sogu naam kakono allay kharum mun qibare kana kharum mun korosi khani daga no kuntu koy mamangere ko khani ri no kuntu ndoma kongo wakati ni ngelo munu yogo ni kapame ndi sutele do me restaurant ona daga yige alhamdulillah ngana ngimere ga découvert nga khasobe ngi kapame na restaurant yogo muru na le minan dantanto kof mendina daga ona daga yige do me le munu yogo ni nyinonga o tagallo mo yogo nere ya khala kullu munu silamini fati kercenian melemunu kungana itelle tella mais fokenna letrinya safa nanti ke kota fulane ngemulande kala munu kundaga do me restaurant na daga kine sarano afalle na bogudia kullu munu silamini fiya igana nyamulana li qari nge daga kundake ndille mbucine ga mulana la kunyiti fatala kima da fina eskele telle tonton lemme ke wori intero no manga sakara ngana kal sinkina ni khaytina matinna magaro manga saiganta kala والله الذي لا إله إلا هو سلامني فتيا سروني رجي غلا انت من قال لي تيجي ما سفا إيمان تدعينه عندك نوكو مديرو من مركيا كما إديرو من قر إلى سانغنا وقت تيجينا كيني مفرني كتي كنيا ننتي ليرين كيني كي وقت يدو فريتاني من مكو هاجون تكمل أكو ما غني سلا كي مونتو ما بلا بلا كي واتساب كي كما داغا سنتو غانت سفنا كما أوجو سنتو غانت تيرين كنا نعم o haju men teremle la gilina mboguna daga no khuswa o fintay lendumbe na jinte njogan kam manga junte telfo ke ana kitengata wallahi alladhi la ilaha ghayruhu hamilu telefon ko mo boga hamido ro munga kundi siroma whatsapp go sondo munga mo ro mu hamminga no sondo munga kundi de killella godan tiktok go maga mo be oro munga ne tiktok no sondo menga kundi ngode killella
me besi dutu Kenya sababu tarallemburu parce que moro mun korosi onti menjanguntu mama mpateli menjange ma kam menjangantitu mama mpateli jouer celle-là kan noku antakala nanya gana siro akhiri nyille ne katanya kharan karafala na duwanda ma gana bunu man to ngida batangu baba kempa gana ko to tatinire mefe khadaga kason kanin tirni mama ni yani daga na lienga baba ntetelle jamais khadaga école kani gana tile sarano convoquer baba tini hajunte ntetelle masarano goni gede ko ambanen timmagaremme ambanen timmagayagare iyo goni ne ko ngi yakundanga romutana ni nke maga francire men petirembe ken yogodo ma ko ngi yakenda nako nke jikenti francin kallo mukama romu nke maga kara khasiro ay khamada khabuna ya khamada naam manta hamilona lomunga lengebe daga qur'ane tanga ngalle mine betu sasa francine ko igide qur'ane tangi me igaire ne kenya ko nti fokende kunyana masala kunyano o gajam poni fana kunyan katto de mana parce que ngana tinke ka kebe kongo kundu soninke na ako français nga ambulance na su to awga tele me français gara ni lycée nga meni français mulla menya mulla de tout après daga gara ram jamano ko angele nyani no gara ngana ga makale ngana français gara français ga maganye kedo ngana angele nya to anga doron mo hajune oyme kapal mo kuyay fu benige gara iga xanne muku Kenya no de Kenya ne gajangene me wuronde ki kungana kite kota su yankatime bagandini yankatime bakasoke yana me kumuntu yana zestinin tiga sefena meda mogobe naam di Kenya ndagaro tampindi marande parce que maga dogono remme kay mogobe maga français kasebe ko ngakem passion mani sobenya ante valer roni non parce que maga mulina sefebe kwada malante kongo a français tamaga alante kongo baba ga mulina jaga sedi be sogondire me baba no gon pak alante kongo non aga français tama parce que ami xanne kongo da me soni kan xanne kongo da alante kongo kurnota e allah monen pankerni ana ke bana kongo fodam tini ga kulle menti sefe mu ngana sefe nti baba ne anne kongo da kamo parce que am prend juntu non mais anga français parce que anga sefe na serenda kurana valeri de akoti kongi mo bagaro na sonde maga sakay mankin pay français be kongo ti adi mo adi anke nga compra akem persona oh mam anke non mais alante batte subagandi ni marande kenyande sara gebe tampini yemulla niro menta gundi ni nugudun kolle su kongada mais mam pas désolé alante kongo arante mulla ina ko seretena da nantan sefire menda hammi begi nganna kille menda kellante kongona legera gana buta wunu ata abutun taye mullin se fait mata kuna ga wun wal ma kotunde kan maman j'ai fait quoi arante kongo sababu bane be gangi toi français to follake anke numéro français toi nation garinya ni de ville penti garanga sugala amero kol français ke to na mu kusella agana ro kanga nan kanne mu comme ça ngana sefa da valeur lo nan sefe ayan toren tunuma ayan sunon tunu suno ayan soben tu sobe ayan sangen tu sange manda ku français kaseni akem magasuni sangenya wallah akem magam pay sangana am pay soyna na am payan chobenye nam oro munde taralle ngurungu ta sababu on kono allay corona okilun to oro munga akobundi o golli mo katilo mununga adoro mungurundoy odoro munga contactinga mo be adoro mum barandoy lengebe berey ken ko bundi nyade c'est ça naam ko bundi naam سوء معاملة الآباء للأبناء تاسع ترى لمبرو يعني سيغوندي انت تماغا كيلو نغا فوبني كونغو شيخ انت عمره نغا باتي ako bundi nga kebe kongo aganya sababoro munge dugutoy odoro mungolli mo ko ri Kenya danga problème nkite Kenya même le minga na erreur ne brande ko origine kam mo annabi alayhi salatu wassalam ode amru bin abi salama hadisen ko fanake akenga na yigene akitten no golle partu nyanda fotira na fotire o ko gana nyone mande de berni ange faba nyumin tentu faba nyumin tengen fa bebe biran baade remmenga na yigena ne dogo ke su jopana Kenya daru makko nganda ngetana ni gintu do kamera ga alle meke kiran ante dogo jopana mi yigena yigan non golle kudo anam butana ngiri
nge fa pe ko tati ke ngana nyamula ka songone kale ne problem ya kirene ya kanta ka kalsin ko male buskale 15 ina do abutu ni ta sire me de berni mais magam bo ganati ke butte to no ngado ke be kenya ka be fina oromu golnyam mo ni katoro munga ola to bakia owroro munga o metintoro munga o ma koyoro munga nan toyi mulla o mo khani yo koyoro munga o kuma gata khiribe nyanita lengebe yemulla iri fabana masala khibaru yogo kamalante kongo har le munu be ni ga faculté ni ngutu iga branche ni ngutu gara nokuni yemulla saringa ke branche yutu nalla ko babara ma nkene mulla ke he giri ngurede nki afay kuruna ke tan titiga tele no kube oromu communication to do romu naka khasiya khala anke ni medo alla yille kere de sasana roilen ki conférence daruni samedinya andal le mende leer ni mané menya domi kaga masala nga xibaru yogo kam kaga dialogue ne domi communication ga do menaka kaga problème ni go kagi solution ne domi lemme ke ko ni golli nokkunya a hande manne de ber fisire lemme hande manne de ber erreur ay me francine kan lemme ante gari to ay me erreur ni kongo j'ai fait ça sous contenu bane ola to bakoro munga odi togono ngai ganani khari duna dum programme be odo tkhimara amar khar devoir nyogo tongo no me khara me khari ganam la na foyo go expliquer la nanti kedo ke am passé école nga ça que c'est très important o hajuntey oro munga na gilli école na li kaybe gi maga andali ma moyo go safantete mamal la kenketino mo hajuntey agna tana sakin sedi alo ne fagira le menji kubure go kanu go nganta khala ifage talle menterne ko linga leri ngade afatelle no ko gare taralle mburu nya fado mene munya safana no meme an ka khibare gana nyam maga remme karandi vol ma fotana an kane kaye nya utanna mun safara gana daga e ko lin kanne kaye ke afayni manen passe kan no nga sa renga mulina ku remme khibare e ko kanne kenya fayni an ka ganari lemmende manne de beri sella nga igire kay katsinga intero no remme ke toro ay gwante se femuku mene safana alle menge kunda e kundu me kone no ngaga kay ku fayni kone nangi fayni me angana mobe ga kay ngana fandere men nyantaxun alle meyti kundu le meme nyagundi oro mongol limo anya sababu ya iwroy olan toro mun korizena erreur ninga annabi tikele minera samilla wa kul bi yamin wa kul mimma yalik atanna nyige tante anna nyiganjo ame doge o kure menya gana nyaga yigene partone fentana ana butana gri yiganden kam wal malle mende erreur yogo deberi afay salon no ayeno ago gono ngono agida nyagaru ngono agida nyuguni ngono khasiye salade erreur ndebere ande kipa asujo aga wuna aga sikande yagundi yonki sune dore nyamula wala kat karramna bani adam ma afay bakka aga tele so aga wunu keta me anna wara anna ndrugo tanna wara nda erreur ndebere anna nyakoy fofo sumenya indani sakka dimmabe mi gana so ganati batokora liere lenkangire gollebe debere ami siro wallahi me tusina nda etini mama pardon mama désolé I'm sorry ma yampi maga mais au corrigendi mo ni katoromu o ku imposer ne lomunu nyakama fofo parce que nyani fabe ngana tikebe kenya nyana antere me hakle lamurun nabila ibrahim alayhi salam agere alla gere koy kuyin antanire men kursi ismail annabi nyimme nyan are manne ari ibrahim ari ismail masalan wondiya qala ya bunay inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madha tara lamma fokanna aga décision kina gaya anna gawaran simme lemme nde wori kuyinga nyameri ndenya nangirin kama nantin nan krusi me lemme lante fosu kongo daga simme après narjabin kininga me okunte kende ber noro munda sakati garo le nyagaru anyagini katia angame yari namma walla ngini mawra kenna ton problème kenna ni mana nki ande utu me pour ka garo mon problème ngala saxini kama koneno lemme kati khibare ne kunduay ngemulla nkenga nenya nemula nakina manyi menda kasimme wal mallem men kinya yoga tintondidu lemme ngeda ngor mo ban kinya yogo meske ya gare ya nenu ngabanga mulla na muranda lemme maka yagu wal ma ko bayda na farenko wallahi yankanna akente jikinanti baba ne kesefe ko ngida wal malle nya gare kati kundunte tumangeto mbayre mena e kundu ngemulla nankine eskandunge daga simme kamma aganda simme baba yampi magambe dunge kelle menan kannaya haju suguna na yimo ko nganda
anda yugo ori baba kene mulanna nyeri katia baba katide message nkainga mais akanna ya legeri ken kanne sababarnya Allah ku tare yugo mpay sangala lante ko nganda parce que akanna nga ya lante ko ngonanti baba ngi mulanna nyeri kay parce que makille koy angana ni kanno yago ku duru daran tantini khurun kandenga serebe in kolla agana sella soyni magero kan antin ko jeranta baramante katan kore hinne yefe khanu yefe sangefe النبي لمن يسنجن عليه الصلاة والسلام لو فنن قوي النبي رجعنا جايين ندابتنا النبي عليه السلام إن سجى كم إن ينقى أو كوريجن دي مغو كتورمو أمنا عادي بروندي سكتورمو بيجي غرام أريجو سورة منك كني كنزا سيزاري فابن تكاميني سالومو كيرو توري برو كنا توريره رمينا بورتي دوكه no intara kang bane kongo maneni parce que baba ma koyei remenna nanti remendi faba nanta ona masala ona debande beri khiba no baba nkeme dunge parce que kundu no lemmen keme dunge angedi wori gere ron khoro ku teringata bane aneno khaytu manene no ha problème yogo ni kita bankinga ina masala nga kenga obligatoire walma kayti yogo ayete la rendez-vous nga préfecture lemmelier dossier ni mourni kammo à part ça haju suntaranga parce que ay trenge sur tanimi aussi todoro munga mo be kanin no après haju sunti maga ntaga na tunanti an haju nti maga re serebe ga masala nga telli mo ko tana ngunwa alle même pay mo ko ngo seretana ram palle même projet mo ko seretana la kalante ko nganda parce que me killa ngunya danga kharalle men nyogun kibaram pa mu kam men jangunyay alle men gol nyan kibaram pa mu ko sorotana niyay malante ko nganda parce que angere raga mo balan amme kille kinen tada na masala aussi me gala ona golli kiye ona golli wuro lemunu yogoni birene ala timen bire mo gonya laysa liyatumu man taha abawahu min hammil haya ala time feti serebe banen anta faba karale serebe dire men gante me gala ala time nyan francire men tagande so ala time attagande suli faba nin teme gala contactin tili faba ni naga agollini kiyende wuro har weekend ko ta bakka agante telle do kay telle do kay metanna maga daga badu metanna maga daga fitana me deben kibare su'an legran telle foy dun ko nya mari fa magan se fena manene kedi koren naga bara furtene do battenye francire men tagande su fay birene ay tama gunyay fa ba gudda qima kita ime iyo gonina fa ben kibare ndim fa ba nyakundo masala on sanga ma kora kitari faba naga baba mere mungutu nan ton daga sangano ku baba mere mungutu nan ton daga restaurant on nyige domé jamais yogoni lemun yogoni ne konga lala j'ai 15 ans 16 ans wallahi nde baba mere mutolle ta ko restaurant bane nan ton nyige domo ngiron daga nda me do munya nde baba mere mutolle parki nan ton daga sanga baba ni ngori nga sanga na mo be nga bonte naga ta ko na gimpayini min tile min ngana to khari iga tele sorbe de beri futunde beri fabeni nandaga diake alle mengana tunanti baba fa impalla gimpayni ken kota boloketi mo gonde kota tana goda keti mo golte ban wa hakada oromo masala ngen todinaga anya sababu iwuru serebe gana folla qengunyida khayren tegatini fonqulu ndoro mullegia qadi tirni de manne folla qengunyida inte balloro mu ini doronoya ini na masala ini haqqilella nin tirndi ihajunga kebe nanya ina sortini ndeberija kari yogoni gana toda karo munge baka sorti on daga intetelle nalle meni vacances mutagane ifatele man nantetu cinema nyane no nga lemunu nandaga cinema fayno ko nga tikke mutan nandaga dalle men anta kankara kebe ge wori fo sire ngani annalle men kura fo bure ngana lemande wori ifagere kebe ko nga dunale kundanyi men ngana kharangundi man ken dalle men te me khala lew afayere ada americain konge contacting ame ka ke no contacting tare serena afayere fofo suge passer Dubai ala e konganda ah maman tierni nam wala kuni problème ken problème ko bundinya oromo ige wuroi la hala kebe ige beroy nam problème legere ade tamundi nam ke problème ko bundi no gon kadi sarano ide fogebe kaba lomununda ken ko bundi kade ngetolo mullato bakoy ayogo yani kadi ode fogebe haramun antire men dangana kede bernan katade oranyi mede bern futuron palle na magangor telefon kama qur'an utanna gara ma minu baba me telefon yana kitadi ma atna c'est blague ou quoi atni manenya
andalle men kaba fogebe anan payniya angita manya awara karanga de berni mukenya andanguranga de berni kota sakutinanga ya yogona tille menda nam maga simme wora laqi aya genge baba maga wal manda baba sakingu tafalle iyogoni diro mullaga idi haqqum perdinde idi toro iyogoni imposer ne romu haklela remende haklela sireri allan kute entano me baba di talla kam matantenyana anya sabab walle men ballanga awurnuwa agatelle dingiratana agantokkononga fabeni yogoni tinin kega mo belle men nanya kundunya la ngeni kartata fokan nanya kundunya la anna talle men da salli wakati magadanga ya ran tanyi me hajunde sallin qibar lemme maga gare ko anyane telephone utunanti baba ntere anyi me ane ko ma ko ngati lemine go do mi ma ya gundini erreur e kenoko contrôle l'ingere tirndi attire même pas 3 ans rementi non maman j'ai 5 ans ah oui ah ikun hajwani fodo ma kongo tigi saloni yoga falla ma kan sefene ga foko ngada ige bogu sella ide kenya garege de mewri ige melime ire menti maman c'est bizarre ati mane tu hier t'as dit quoi ameti kene kundane kundu ki harani mesiki mais pourquoi nga échapper ranga melne gadi anga fosu kongara na su terinkana asurona toronye manam payna su abane bane ammo tu karale mine nganati karale mine nda kebido magala kay afay dangina gatelante fokon mais francine kalle ngana tous pas atana papa pourquoi obligatoire pourquoi na magala kay afan tirindini fofo soa bani aha jungana ni fubeni aganan nyage ide berada atamundi ada legere kenni musibatu ali youtube faban kallenga nari aw nyana sababu renge be gabonno angana itali fange kere gana jaga to pukiru be garo fange la katande suni faban kallano le munni wallahi afetina ntoga hammini nanti faban kallano fabenti ay fabani fati ni dono gonya yogo ni gollini mayro munga mo gobe la hala ngalinki senti dai ga kharanga limina ngeme khara kenya ni gatini na la time mutu wajibi nyani ko fonsu kamma korna reterin kad ala time hakke on sigida wajibi nyani ko fonsu kamma fardu kifay goy furin salle ngene soroga na kite yimoton no iga la time ni korosini iga sikki faba placinga Allah de junubu mbogo sukama kunka mani sababu mesere geme kite iga sikiti ribare junubu no suya kama Allah jomme kumbene lengebe perdanya sokki minana se ante saranda baba karafale na rondi kharange ngaga tsuganada lengebe nyaado tungampure fabe anta maga sikida batenga wala leminem bonne sababu nka faban kallenge jofandini koringa nari akharange na wurana tini madem ana bogu ayogo naro allan kuteyen no kudo ngimma de mana mogobe wala annabi alayhi salam adonya amerina antoni korosi ifabani gantononga ifabani nyibirene do battenga wala tamundi nyani lemunu marande mbela gun sababu ibonne ayogo faban kallenge jofandinde lemunu yogo ni sara no ganta kabirene tanyeme soroge me kitena simmenanti agni be genyido ikaran kala illo muntoko ni korosi ni jara ni garangentuga awnyana sababu ro munga perdini bon ya ngay maga birene mo xobe ya ngay ga yimme ga birene mo xobe xar nga ñere simbara yogo xibaare li nin to Dakar o gre traité dome aga français la timel lo munga ma tani wuru maname dangine ente biradi kita me ken kaman xibaare ndanginde simbara na kembere nga Dakar tani nge kongo miskina ni ngono me français miskina nyambura kara miskina masel matanda e me kala bien xibaare ge bay kongo ndo e masala nga domi France miskina ayambura kara miskina parce que ngane be ga soro magasere suga France bananya na angana ko yogo da nanti courant tambo mpay yogo loyen tambo ngente saketini garante nyana nani ne kundunya angana ko nanti France ta yogo ntik ma Ismail Saroni ba bobini igedega o gedega buradin kini koregume yogo ade ko ati wallahi alladhi la ilaha ghayru lenkimu ma me gande kitagenya igena nam France miskina ntampintenyan
besuni kilun tori ta ikapallema problem ni filana France miskina kam ampa miskina anta kite mo gontu karan ko ngan kilir ni problem ko nganda parce que kum maganga France ta sona ma ange golli nante golli ni kum maga sona ma wala la tima ko ngena sababu ya saketi France la tima ni fa sa ren qora lante golli ni yugon kara diro mun to rom mekite golle akhote ko tenyani ore alla nyaga alla gano yana siginda i odi sudanga alegere ke ani tamunda alegere nga kebe kongo naga simmandi adi nyimme alla da ke aye subhana allah ta'ala ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara alayha malaika ghiladun shidadun la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun nindu wajutika lakaku alla tigara hadu tanga yimbenga kada hadu korosi bakka yimbello e khana ka korem korosi mangana ni salli nalle men kitellaka o ha junne ku conference ni menia odoro mun nalli domi maga daga khairin golle salla de kenya ko randalle men medaga maga daga conference ngalle men to qosaka maga daga allan kibara ngalle men to qosaka amma ga nyaga kanne ke muku maga daga nalli ni malaika ndu anga danga ane baraje nyakita kada kadu tanga kana ka korun tanga bakka yimbenga yimbebe suwangeni hada mare men de jinnan kafirin de gidunya angana petrol lante kumina angana essence lante kumina yimbebe kanne sababu magire memba ki kombo aga sedina gatini lemmefe yimbebe kanne sababu nugunte jalanga bonna gante sedene yimbebe kanne sababu lendumbe nyintenga kuranga yawma yajalul wildana shiba tuwanon tike kononta lendumbe amiru mallan kutede berni lahara hawje ndakka na yinten kura kebe gira lan kutende ber yintin bindigume kenya na kammo yintin kolligume nyana kammo parce que Allah Ta'ala ne misal ni yogona kongoda ati lendumbe kebe medo mallan kute nye la hara jote yimme ke sukhura ngana nya yintun kullaga kanna mais serebe gira lan kute ende beri kenya na kam yawm al qiyamah sara yarenga urnire mengano kube ka kona la kana lumru ko haqqe fini filana ni windi len kisari garna windi innahu kana fi ahlihi masrura wa innahu dhanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira allati ngasukhala baba ni qatalum oku kebe gelo bonondo onte sadaka bagandi no romunda alla ndeke sadaka kinanga nillo mun sirondi onte gilli uroga nafila de berni alla kuna fila nanga ni rega ninda nille men sirondinda onte sumi de berni alla mpayke sumi ni anga nille men sirondinda o hajunte ke so alegere ken quranga nyana tingindi nyi maraka ku katilo mun ko xibare alegere النبي حديث سنن عليه الصلاة والسلام صحيح مسلم نغو النبي تعالى غنا كورن خليفة سيرسوا خديرة ترين كده كورم الله غير رمون خليفة أتمت تلونينا غنيا جنبانتي أما نغون قرآن دي لمن دمال لا كوي أمال لا كتابن كوي أم دينن كوي عندي ورا دي دنيا أتانكرا ننتو كن كرا مغانجنا كورن دا جنبانتي النبي تي إلا حرم الله عليه الجنة تلا نردنا حرامنا كما كاغوم سوغي كرا أنغي من سيغرام بغان كورن دا النبي تعالى نرجمنا حرامنا كمبا لا حركة لنجي بيالي نسيجي سيرات سمورة أغاتني ما هاجو مني ما بابا هاجو مني ما وني الله ينجا سبحان الله غنو قول لغن ولا كوفيني تنبيا نينونا na iko kadanga pourquoi lomununga igede killengara wala kwa nyoma gafini tammi ni ko bane afana النبي مرندي مغو عليه الصلاة والسلام سارانون پردي كنياي او پردورم افلندي ماري بابا كورمي فامو خمباني كما كودونا لومون مرا اسيكاندي سارانون متولونغ لومون دي منا غادي فوفو سيفوني غانيا سبب رومون سانكي دي nya honno ifete bakame asikandi anagatandi oga lomunu kubeni langana e resultat li yille lomunu kamma igado sellanga o yimmegere kummebe sogo odirano honga akaragandi oga allan kuteyu beni de berni oga junubuni be de berni ay resultat li bogu toro mungana nyon ta khala atumundi oga gajangana me rogona me wankina me ka romunjo salo anya sababwa romunguroi anyerundi yogumbake anya sababu ya garemba ne de lumuna kori marana akobundi tarallemburu réseaux sociaux ogere téléphone be kinia anya sababu romundu gutoi akobundi odoromu odilante masala odila tondi bakami corrigendi mo odiga gollini do me mo be doronta go sunto maga o imposer ni kam fofo ntitirndi ni fofoy atamundi faban kallenya sababu alumunu yogoni duguta sarano ngai bonon ale geron kono allay ona lumunu ngakkan krosi
kanyo magalenki nanti fini kutta modi suko gara di solution ore alla nyaga alla ganna gollu kuragana o nyagalin to nyano ko kono beni gerire alhamdulillah keme ado tannaga tele lumunu keregi kenyam participer a sugere kesio ke jabi keme de tannaga tele lumunu keregi o de attestation de beray kinini lemine soa nanti keni kelemine participer annabi sirang ali salam alla ganne ke attestation nyana remme ke suda seda yalla jomme ko mbele bani finlandi lemine dan tanto kungenye ange wala première place tani 17 personnes la menyini no tellement sugere moyen kita kun ka kadoni ndurangi maga aga kinni livre ngononga aga sefene lemine ni sarandorono kammo ade sallimogo ken kadonge kininiya ane françaisnya ado zamzam ji lemunu beni gere kita ken kaytele lemine be gere kadon kita ma kemere tanji kere fo lemine encore kemure lemine dan tanto anita mais ke suni na nyagalinde o dalla dunya de ga ke livre bo gere bagandi o lemunu qarangundine wakati de wakati o nyangana concours ni ndeberni kundu gadi na loro mukuni nyagalindi biidinillah o se ko ni kawre alla nyaga alla ganne golle keragana alla ganne be sutugana na gollu nya khalisan li wajhillah ke anyo maga marande o gere laydu berega kada ya fayku naam afallogeti o akhini ngere kebe ga sefne lumunun to ayere cheikh simbara ayere aywa mashayikh ni ngere lumunu kubena kagede kadoni kita i ayere wakatin kadaga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh